Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sangpuya Social Welfare Women and Child Development Minister Pilorin Puin naupang thannan na le masona turin mun him mitintana ban phak siam chu Mizoram sarkarin angai poimo ati Education Minister Dr. Valal Thanan Mizoram zirnati mason turin mulana sang kalpuyani thuasoi Activist Sonamong chuk chuan ni somhi pruk chung cho nge chuni zan khan ati top Delhi High Court on Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024 noya thu boirang ta ngai to tur fast track court adin Social Welfare Women and Child Development Minister Pilorin Puin now pangchalan na le masona turin mun him mitin tana ban phak siam chu Mizoram sarkarin angai poimo ti soi Social Welfare Women and Child Development Department le Selco Foundation Tenemin Khan Anganoni Center Zathum ti changna turin indemna MOU anziaka Indemnity Social Welfare Women and Child Development Commissioner Secretary Pilazar Moile Selco Foundation Senior Project Manager Pulan Tlong Tenanziakani Pilorin Puicho no pangde thanen nane an masona turin mun him mi zongzong tel thainale an mo pushuk thei environment an ethinatur Mizoram sarkar chun angai poimoti a Mizoram puma mei chele no pangte mo pushutu purzau thei turle khotang chakjoka siam tumna konga ma lakna poimo takani thusoim Selco Foundation nen thona tha ane thei chu lomama ti thosoi bokani kumni chung kalpui tur he thona hian khotlang le veng chunga mi chela no pangte tam early childhood development nutrition le health service te ti changtu na tuma mun ha le service pek narem chang to lo mun te po huamin community te mamo poshut thin heng center te hi an kai shona ti chaktum ani bok Cooperation Minister PPC Vanel Rota Mizoram State Cooperative Development Council cho mingmaya din nilovin ataka cooperative sector masona turadin thadle ani thwasoi nimina Mizoram State Cooperative Development Council chutkoma he thuisen PPC Vanel Rota chuan Mizoram State Cooperative Development Council chu mingmaya din nilovin ataka cooperative sector masona turadin thadle ani thwasoya Cooperative Society te thanzel na turin the top chu thau turin mi pui member te afuyani Tutkom ahian Mizoram Cooperative Sector in ma ason thena tur sang sai ho ni in PMBJAK malagna noya damdoi man tlom zo ka zorna pakhat omchu Cooperative Society ka tang hon belani thena tura malag dan tur ngai to ni a District Thar Pathum Saitol Khozol na thiela District Cooperative Office Hondan tur le Mizorama Institute of Cooperative Management din thena tura chakzo ka malag dan tur te sai ho ni a Malko ti changkluna tura bong za langlodan turo manna te pokal puimek ni im MPEX te masona tura fertilizers license tamjok nin tura malak zel dan tur soi ho ani bok Education Minister Dr. Valal Thanan Mizoram zirna ti mason turin malana sang kalpui ti soin khopui le thingtlang zirna in thauna sutki non standardized assessment for elementary school mangin state puma common question system mantrana ni thu soi Department of School Education and Literacy, Union Ministry of Education both side in Hitsungo, two-day conclave of State UT Education Ministers on review of centrally sponsored scheme New Delhi ahead who is saying Dr. Valthana Chuan, Mizoram Zirati Masona Tura, Malagna Lian Zole, Machapoimo Tak Thua Soya, NEP Sangnis of Nizul Zwin, secondary le higher secondary Zirla Titan, science le mathematics textbook to Mizole Saptong in Kopa Siamani Totule, Karhata Nikhat, Home Language Day le Hindi speaking day ta na ro manin itho soya khopui le thingtlang zirna in thauna sutkian non standardized assessment for elementary school manga state puma common question system mantrana itho soi bok Minister John Zirtir tu tele school din mun ending atan vidya samiksa kendra portala sarkar school thalak le project na upload ani thu soin Mizoram chon performance grading index PGI ama son so mek thu soya samagra siksa kumasa budget za samwa pakhat chaw manani chanchu central in SNA atanga sparse system an thak awang le RBI le ministry timing in millo wang ani thuwa soya central atanga sumdon thinde zo thataka man zelani tur thuwa soi bok ani nimina Aizawl Municipal Corporation Executive Council to come to me puiten also zoka MC and orthenan e office atam theng bera manan rel mayor poisleram tlong ka shwa thut khoma hian cho sabrong truck terminal rangvamola petrol pump chungchang soini in petrol pump da tur malak mekani thu talana ni a MC chumi puiten osam jok andor theinan e office man rel ni in hengba ka hian khopui fel faizo ka enkol dan tur sang soi ho ani bok ro pui le women farmers producers company limited chuan women based FPO excellence award andong nimin khan Indian Chamber of Commerce New Delhi la Meridian Hotela
Chrissy Vikram Award Sani Sahni Proksanin Ropui Liani Women Farmer Producer Company Limited ION CEO Pu Henry Sangurele Board of Directors Member Pilotam Tluangi Pitang Nunele Pilotan Kimiten Hello Manhian Dongani Ropui Liani Women Farmer Producers Company Limited in Mizoram State Rural Livelihood Mission Noidin ni a Women-based FPO Excellence Award hi khotlang masonna sumdona tha company en koldam thaithar lutna bel cha a shalna thazok boy puile me chanun phung ti masona lam na an thor thata wanga lan anni ninhi o Mara Autonomous District Council MADC monsoon session chunimin khan tiamchen umlovati topani a sarkar bill pathum pasani MADC session hall si ha session a hiam session chommalama zona la chana hun man ni in nimin chanulama bill chungchang sai honi a heminu hian sarkar bill pathum chulung rol taka pasani heminu hian MADC chairperson puan ve khu chuan thutkhom chu tiamchin amlovin atitop ani Meseno pangkum som noiram tana sum khona tur scheme project thai chhoni no nimin khan site district ka bultanani district hub for empowerment of women WCD site malang hun man hian CDPO puvilan mingni na chuan malak noya meseno pangte tan account anhon theinana malakani thu soya meseno pangte ham thana tur duanani angin mi puiten thchianga mangtangkai turina cha ani project thai chhoni no hi Mizoram district som pakhat chunga RD block somni pasari ICDS form chung khosang sanga te kalpui tur ro manani a he project no hian me seno pangkum somna tlinglo ta chu post office the State Bank of India kaltangin account hon sak theni anga poisa kho sa hi kumtin za pare point patni in apung dona zani somnga in account hi ahon theya khada cheng zani somnga chu da tlem theiber ni in cheng noi kha singa chu da tham theiber ni a me seno pang hi kum som president huna za somnga college pietan ala chok thenga kumsop ni pakatlen huna avain ala chok thei don bok ani Home Minister puke sabdang chom Bangladesh atanga zon thlang le zon thlang ni kherlo namdang ron tan chiate lodon zon dan turungai to angai hle ati the zom times chanchin boy nimina Aizawl IPR auditorium ma Bangladesh tribal chimral mekin Mizoram hong thei dane chitagong accord ti thupui zerhonan bosaya hethui sein Home Minister chuan Bangladesh tlangram chitagong hill track huam chunga cheng zon thlakte Brule chakma de chu anram leilia cheng muslim ten an chena lo tuma an chu thu soya zomna thakni ma se sarkar dana ram repon nami an miaw wangin nam khatni na awanga indu sakna in omzia anei lo chang om thin thu soi ani lema han tim deuh ngai chang te han il khal deuh ngai chang te hi alo piang tamaya chu wangin Mizo na se Mizo te tan ko hianin in the pound doing it is a hot song unfortunately it's one seems what seem a hand sakma te brute and Chakma Autonomous District Council CADC Chairman Atan Kalik Kumar Tongchangya Churwat ani Nimna Sarkar lekhati chualar sab General Tai Vijay Kumar Singh CADC Chairman Atan Kalik Kumar Tongchangya Churwat ani thosoya CADC Chairman Swam Pakhana Tur ani Chanchinthar Kasfani Aizawl tanga ponani a voinchan dan election ve Chanchinthar ponani ang activist sonamong chukchani somni prokchung cho ange chuni zan khana ti topa pong chuka hian gurugama mimaldam do ina Union Minister JP Nadda le Jitendra Singh te online na chunge hi ti topa Union Minister baka hian anupui Jitanjali angma le Apex Body of Le Ladakh shruai tu tentel bokani Prime Minister Narendra Modi chuan social activist sonamong chuka chu Dr. Titron Zoma ani tinun phungpa ngai chun som le tu le atak sarina hlo to te nele le turin alongin to bokani hemi ma hian parliament political party sang shruai tu mi somru panga ti chuan puwang chuka chu achong heti top turin mingje kinen lekha no peto ani puwang chuka hian intiem kamna sang neya anim biak nu achong nge hi ati top ni na soya metin inral ringa omtur le tharum tho tolo turina cha ani heti la hian ni zan khan Prime Minister Narendra Modi chuan ram chung exam zona pu du thri namo phur tu te shremle an chung thu ngai to ranani theinan fast track coordinator donati a social media head we sein voina union cabinet thutkhom huna head hui uluk taka ngai to ani angati a fast track coordinator thoi ni ang ti sein pu modi chuan paper lekam phur te po man to ani a lungina antang me kani ati फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद
उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। Delhi High Court chuan Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024 noya thu boirang taka ngai to tur Fast Track Court adin High Court sot danin Public Examination Act le aka innoi thu boi dang ngai to tur hian Rose Avenue Court a Anu Grover Baliga Court chu Fast Track Court atan manani donati a pu Baliga hi 30,000 court a just in charge ani boka Special Justice hian Rose Avenue Court a hian son anita ani Chanchinthar share ti top na tlang pui Social Welfare, Women and Child Development Minister Pilorin Puin now pang thalen na le masona turin mun him mitin tanaban phak siam chu Mizoram sarkarin angai paimoti asoi Education Minister Dr. Valal Thanan Mizoram zenati masona turin malana sang kalpuye thuwa soi Activist sonamong chuk chuan ni somni prokchung chu nge chini zan khanati top Delhi High Court chuan Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024 noya thu boirang ta ngai to tur Fast Track Court adin chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani